Dragon All-Star. Cabut. Boom. Ka aing jadam turret na. Tuman sia tuman. Dah. Yang saajing si Parlan. Liroang siapa oh? Padahal yang liroang. Hehehe. Siapa tinya? Ini namanya 2 combo lah no. 2 combo maut. Ini namanya kontol. Anjing, nanti ya buy one deck ta. Buy one deck kebukan oh, pai jiloan. Ini namanya 2 maut lo, karinya nantinya homa lo. Cupu. Kayak lo aing make inspire tadi mana bisa pakai itu kan inspire ongko. Aing tuh bisa mabur. Tapi nanti yo. Nyauni aja mi aring sing hiji. Yo, yang sia ini yo. Bener ya? Ih salah goblok. Santai. Tahu. Eta ieu Johnson. Eta na jukut ieu hareupeun aing tah jukut aing. Tah dia tasana bi. Anjing. Bener lain. Dan balik kan api goblok. Dan balik Kasetun. Nice. Combo. Buluk. Lenjang kudu anu meuli roam lo. Heeh. Dio. Ndek. Nah, dia tanya dah. Setun. Dah, kebukaan guys. Iya, mati lagi. Kosoan. Bos, nang duit lumayan. Main jeung meuli somai. Lumayan sia. Aduh. Oh, yang penting mang sebenarnya kabeh duitna deh. Combo mau. Age. Lanjutkan terus babal ke itu kasih buluk tuh. Soalnya tuh hadir ka urang, Bang. Kemana lu dirot? Oh, dirot. Eta baper meh. Ya pus di terus di. Age. Korowok. Awas age. Eta alupin. Dirot. Anjing kok kocok. Oh, tenang, gaskan iya ngongo. Kala ada pancing dapat ulti aing. Aing gerek ulti kana langsung. Ngongo tiluan ngongo. Eta awas ngongo. Gaskan. Awas ngongo. Lan. Aduh, aingna. Nyahe si jadem aingna unaon. Tah nice. Goblok tadi. Monyet jago kaji cuma kapain dia. Datinya juga naik datena. Tartelan. Tartelan. Erek. Jangan sia nama karunya aing aja. Dih nyang. Ada serang beta. Oke. 2. Age. Ngan jadi mau meureun. Ayo sia. Setun ieu dirot ongo. Naga kematian. Ayo lo, naga kematian. Iya, eta lan, turet lan, lumayan lan. Iya, alukin. Naon ieu? Lanjut lan, bantai You destroyed a turret. An enemy has been slain. Dati nyawa, ngoy mah perlu ngajar-ngajaran bae. Ngajaran bae, dulu narik penyek mau dihajaran.
Baku siya. Hah? Bak lang ito. Nyapaok deh. Eta aya alupit dia. Tadi na yung bak. Oh, mangga. Sok. Aing ngerek kate heula ge. Paling terpisah paling naongnya. Aing ngerek kate heula. Anjing Johnson. Bilang ku aing ngebok. Eta tartal tadi aya alupit. Oh, yang starter lanjutkan deh. Tak aing aya alupit. Tadi anjing. Siap. Lolok cupu jadi jama masuk. Jauh tinglan tuh. Dan tiluan di aing so. Baberem lan. An ally has slain the turtle. Ih, jangan ngebrang. Oke, jauh. Siap. Kau pejong sieta eta esa si betri kunyuk. Rek maling nu aa. Angkat minyak hitam temen. Anak di anjing. Ah! Iya. Gilong apa? Duh. Maling gabug. Udah aing sih bener serius. Kalau dia troll di banyak geus, kalau na tembok boy juga cak bener teh. Gas. Ulah reka-rekal monyet tuh manja bengecat anjing. Ulah reka-rekal anjing. Suku udah lompat mainan. Bantai itu yang ngoding suka yang dibantai gitu. Sama mau dipajukan bapak Ailan aing bantai teh kocak sametnya wa aing edi. Aing lupa. Itu monyet biasa ndo banget. Dada yang di geng bae sih so. Destroyed a turret. Burung. Tap di bed. Ngaran jangan Kebun dia anjing. Killing spree. Tadi ada alukar hyper nanti anjing. Oke. nangkalan. Dragon All Star. Cabik. Boom. Ka aing jadam turetna. An enemy. Tuman. Has been slain. Ya kumaha aja. Surrender. Buka arti tuh. Ari Saya sama peti padi lo. Opat jeung balad urang. ini bajunya jayu kena mental kabeh tuh. Baru bu. Ari girot silang kuat safety lagi.